Masuk mamok ke tulang. Ayo jemi tersenang ke. Tarigan. Naksonya ka. Banu area. Simare-mare. Purba. Bebe baropak mahita. Maulate. Aboy tajal panunun na tulang. Setok kinan. Hulay hami pajon nami. Di hula-hula nami parsian. Do parsian nama ramarangi. Tarigan. Banu area. Simare-mare. Purba. Rapak masuk mamur aja di hula-hula. Abang nabalo nami. Naik masuk aja di hula-hula nami. Baik mak godang naum partusi. Hulay nama di pajon nami. Naparjolo ng kanay hujo kami. Hula-hula nami. Parsiat tarigan. Rodo Razay. Tarigan. Tarigan rodo. Oh. Namangihu Banu area. Banu area rodo. Namangihu si mare-mare. Mare. Rodo. Namangihu purba. Purba. Ano? Anong do? Oke, madapotin na sila. Iya, lanjut to matulang. Ini itu. Malate masuk itu hatta, malate bisa salguna. Terluo bimu, rohami. Hula-hula muna, marka tarigan. Salu, naksulay salu nami tahe. Hula-hula. Jadi, basta taani memang. Ibok kami, eme marludun. Sa marludun yamu gawian. Kagurasan, ano kujulanon. Naksoni ba nang boras pir. Pirma pokki bahubal persoalan. Pirma tadi muna. Jom menjalani pangomongan. Matutu. Altara nami. Kisan na budari. Ima ulo si pasan namin. Tolu. Ido tulang. Kamu mga turun pasatan na. Mga tuise. Saya ada batu helam tulang. Oh. Mula deh. Ale tarigan. Kamu isoma ise. Katarigan do nakari katulang. Pasat. Seta bisa tulang. Tarigan do nakari karon tulang kan? Tarigan. Iya, tarigan. Marsorpi saya ada tulang, tuelang. Jay. Oh, sepiri. Atau Julu ni rokom.
Oh, masuk elah sembiring. Masuk elah. Iya, Ibu Tunami, persagoman itu. Oh, Mak Seldi. Iya, Mak Eldi. Lumabe. Saya ada Mak Sorpi, tuh helam. Oh, lima kata dulu. Iya. Betul. Orang pula Mak Sorpi. Oh, nyo berenami non. Iya. Baik matulak dulu. Iya, nyo berenami non. Betul tu saya sempat bahasa sautin nai. Jehat lagi kami ulus itu rabu. Saya gejang na berita gaya, bajang berita horos haluk ko jalo. Pahan ni debata terlebih dia misa doona. Jadi uti saya masahatan na pasaktan medyo bulusat tuamu. Iya. Pasak matu hela nami perjolo tulak. Apa yung ipa matpakar na bola. Baik. Ay permisi kami. Baik ako per Baik kota. Iya, hupasata imam setiki turaze hula-hula nan banurea. Banuarea. Malate matutuju molo tadok tutu hatta perdengga basai ala dilia dihita hai pason mulai sa permoding ni amang tana taholongyo sa sedarion ala ni tamama hita madok malate di bagas tikyon akahamu hula-hula kuno ni si hobbing ala so ni situasi so na mangwakili banurea mahami no ang dison. Jadi son tolu maulu si banon nami. Olo tulang olo. Jadi hamu mangatur manang tuise pasaton nami ulus ni kami banurea. So ni mahata siak kami. Batu helam. Saya tu berenami son. Oh iya, baru nami. Iya. Ngani ope ami na tulang. Iya. Tolusa. Atau kamu parmusin nami. Sa hapyaw kami itu parehan kon nami. Te kamu ang godang na partis. Pasatay mamusetiki turazay hula-hula nami si mare-mare. Ima tutu Si mare-mare. Ya, baik mana tulang? ima tutu di parbora ni anak nami baga sa tikyon rogo komuna tujabu alai buha madokon huri puro nang dison ang hula-hula tuta happy dangado ang husuku manakaningat dangado na bagi dung pesongonon paronami so tung mardia diamu dang na alani elas ni rohanami
Jadi tumpe songonon perdalani ulus nami tu hamuna balas maro hamuna cano tujuluanon. Jadi baik kamu nama happy akan diulus naning si benon nami ang giat sianon tujuluanon marhay pasok kita tujuluanon yo arion songoni naman ang songon nami sa keluarga ba butima. Tolu hubak kami tol. Wah na tulang. Nyoma. Ayak baru main nami. Saya baru tu bere nami mah sian 5 juta parsagoman. Bere nami sian 5 juta. Baru saya mamuse sian paupu nami son. Paupu. Iya, bere sa 5 juta. Ngai son. Lanjut na tulang, bain. Ya, apa yang betul lah? Arong gurung aku mga peon. Jangan dong. Oh iya. Atau pangapeon masa sada. Pangapeon masa sada. Pangapeon masa sada tulah. Ada ba na tong uno sel suli. Iya, apeo sada. Ba mo se sanay. No. Musik. Pasatay mamusetiki turaje ula-ula nami purba. Tangaro. Iya. Nah. Kamu nanti omanggi. Jadi Iya, sikat dulu pasatay. tu ula nami Bapak Sidapin. Lejo sikat ni ulus tu tarigan. Oh iya, anak nami pasator. Tu cuma tu ampas saat. Dah cuma tu am. Ini tarigan. Berinang ke si mare-mare. Ido. Jadi mulai hati maka tulang. Kaula-ula nami dia ka pasu-pasu na pinasahakmu merite-hite perbuepir dot aka ulus nama rabu ulus nagajangi di sialan lasi roha nami dia kata yang muna ido roha nami roha mana kami marsoba tua rupa muaka tulang baso katarina metuarina unang alani belgana niyahan unang alani mek na nitudal hon ala itu cari-cari 10 pas 10 sada si majujung rohai marso batu ada pemulas marohani ibadah muna jalani tabarari madirita teh tabarari madirita amang nama lo nami salah kami mada foto gula-gula nami la marsoba pada mangkodang nau part
Yami ma di bajon nami. Na tua ni hutan nami. Oh, si Matua di Boru. Maaf. Si Matua di Boru nami. Si Matua di Boru. Si Morakir. Oh, si Majutak, si Polon. Si Jabat. Si Majutak, si Polo, si Jabat, si Morakir, Jawa, si Aturi, Lingga, si Tarigan, iya, Sembiring, iya, masuk ke Maung Baru, Manik, iya, Sanggiat do Manik atong Sapudan. Iya, masuk masih Matua di Baru nami. Si Polo, si Jabat, si Jawa, Manik, PT besok tapi maju Parona. Baru si Morakir, Lingga, Sembiring, Manik. Iya, nilihat itu Amurajan yang baru. Nilihat itu Reza ya, akka si Matua ni Baru nami. Masuk di si Matua ni Baru nami. Ya, hulai yama di Pajol nami. Parjolo si anak kawoto nami. Si Bolon, Jawa, si Jabat. Baru si Morakir, Lingga, Sembiring, Manik. Sono babay tulang. Si Bolo naking may si Torin na tulang ma. Ya, ngay si Silot tong sa tortarbo to. Si Bolo nakin. Ido. ya hulai ma. Si Bolon, si Jabat, ngay son. Dangarong. Iya, si Majutak. Ison. Dangarong. Baru masuk ma tuak kahela nami. Na Parjolo. Si Morakir. Ngaison si Morakir. Baru Lingga. Aison. Ngaison. Baru Sembiring. Iya, baru Manik. Iya, gabi oras. Parjolo manilian tiki tu. Iya, tolu. Sembiring. Itu si Morakir. Si Marakir. Hela. Si Morakir. Sadahata main na. Oh, sada Lingga. Pinasama mo sa ito si Matua di Baru nami Lingga. Ngaysok kami. Peka mo ma hatata ang baru. Gabi masalah horas. Jadi ando pe upasa mikona te. Mulai ate madi tuata, mulai ate mang dihita sa luhuna. Dihami rohami perburung muna margalingga. Perjolo dohonon nami akatulang. Bodotung soni pe diharoro nami pada tikyon. Oh, si Merakir do Sembiring. Mengwakili mau nuang disi. Jadi anggiak ma di pasu-pasu 2 tahun las roha apala di tikyon. Modo peksoni perjong-jong nami. Di hamuna aka hula-hula nami. Tukso sa dia penon si penon nami aka tulang. Ulima rohamuna. So kampar gelong mula. Bolotong namanu pagi duhami. Atar songoni masironon nami tuhamuna. Marga si Morakir doho marga Sembiring. Oh, lihat yang umurku. Ipasatama mo sa mikon. Iya, pasatay ma. Tu si Matua di Baru nami Manik. Manik. Jadi maula tema tu hamuna di perjongjong taison hamu sakangan hami soon parpudi di perjongon ima sian si Matua di Baru marga Manik. Jadi parjolo maula tema tadok ketutuhan maulo petung kita kehilangan orang tua
Ale tetap dohita mandokon syukur. Puji Tuhan. Sialanai Tuhan muna hula-hula nami. Kami sian simatuan iboru marga manik. Ketepatan anak nami permen nami dan hadir di son. Ale anggota ngiang nami kami keluarga marga manik. Anggiat ma inang bawa nami tetap sabar tabah. Asa jadi manang songo dia pianon parron nami raja nami molo petung songon gati songon sipir di tonti tungadongan nok kupasahat tami sotik balas mabadan las tonti muna asa songon hatani si tua-tua masuron nami setiti si gopa golang-golang pangarahutna tung otik sosadia na boy upasahat tami andon sian si matua diboru manik bargana balas mabadan muna tuhat tema mana baik pasuna. Boleh ate yang buru. Atas ya kami si matua ni buru marga mani. Boleh ate ma. Jalan magodang yang buru. Waduh. Becal maita. Jadi songoni ma tupad denami. Roma kami. Analam asuhuton. Hula-hula nami marga shopping. Bain magodang nomor 2 mutusi. Dia pasat tamu na tu lingganya. Pasat tu lingga. Lingga sembiring nakan ingat serena. Biga nakan ite. Sembiring. Asabe. Kan opat. Tulu. Asaat sembiring lingga. Oh, Cimurakir. Cimurakir. Jo nala ito. Mana itu ala itu siapa? Nah. Saya dari. Ima. Oh, iya. Jadi maka tay mahita raja memang bro. Mulai tigo aku pasahat kami. Tusi betuan ni buru nami. Dinasahat raja memang buru nami. Dinalaman upahi di udaun nami apalagi bagasan pason. Di napi natupam. Akan naboruku amang boruku. Tu sutar balos sami alai tangyang nami lam dito pwede batama dia muhay pa so biso abistaran do gabi na niulas na pahana matutu iya tusong ni percaparan na upasahat kami so katan si tua pasi doon nami titin natin opa kulang-kulang pangraw na o tiso sa dia udang dia muna suna sinok bote kami ang baro gabi tulang tatalo masa atas tiu yang baro jadi dua surat tak tatalo masa atas tiu amang parusi nami bain ma sahatan do si tiu
Ujo kami ma na tua-tua di hutan kami. Sarikat pemerintah setempat Raja Nani Dabot Hulai hamima di pecon nami sepur sekerja. Ya. Nah tua-tua di hutan nami Ujo mamu baru sarikat manang STM masuk mamu kena STM baru punguan sian gereja HKBP Pacurnauli Parhalado iya bangunan di Hurianami punguan borsak Raja Nani Dabot pemerintah setempat. Iya. Alarong pangidoan di Raja Nani Dabot tu perculu pinasida lasro di badan lasro tu di tasaluna. Iya, ujo kaima Raja Nani Dabot. Iya, jumolo marasi. Baik pa namun nema. Iya, tunggu. Partikianon akainang hola tu Raja Nani Dabot majolo parjulu. Iya, Raja Nani Dabot maju parjulu. Raja Nani Dabot. Holo. Iya, Raja Nani Dabot maju parjulu. Alai siap mahita asamuranon. Jadi mula tema itu dihita. Iya, besok kita pun asu ton. Besok kita selalu nak. Iya, bye bang. Jadi mulai tema itu sian kami Raja Nani Dabot di ton mendokong turut berduka cita sedalam-dalamnya. Jadi ison merasa kehilangan do di kami sada ima nungi pasata mi sepuka huta di Jumasyanakon ima opung Esther. Jadi ison merasa kehilangan do kami. Jadi dihoka sabar mau sudi ba adong do ritik ina ba saya kajang mau umurmu saya hormat tua moho. Jadi ima sian kami dohonokku siang-siang ini dihamu na para nami sidoli nami sudi hamu asuton saya amari hamu na. Jadi di son adong do kami luah nami sokon ada pak. Halo bang. Ya tahu kami masokon hata pak di mama ison ada lot ngayumbah kami sen sadaset belakan deket manuk tu. Isen kata pak na deket beras pir. Isen idokan kami mau belaganen
deket lagi tiar manuk tu bagi deket beras pihir bagi beras pihir asa pihir mo tindine mi juma mi rumah baik ma i pangeranton lang bagi ma deket kembal deket lagi tiar asa tiar mo pancaran nene karina na pinumpar ni umpung esteren deket kesukutan mi juma mi rumah lang bagi ma manuk jagur asa tu mo angan-angan nene karinana mi juma mi rumah deket pinumpar kesukutan kene karinana imo perdua nami bagi kata si tua-tua mo nina mendokon tupak mo nina semerpara merbahi mo dengan perira menumpak matuan di bata kini juahi mo kita kerina dua mo nina lubang ni sige sada mo nina man pemberitan barang mike pekene pinumpar ni umpung esderen dekat kesukutan saya Tuhan tamo si masu jadi sama ni mah atas yang kami serada dabut jala adong dekat ini bunga ni umpung esderen saya jala kamu tua kakak oti susah dia balas marham ya jalan makodang nih bang saya jalo ami bang jadi ima bek amang permusi nami asa pesok kami lebih luas namian mi ada pak jadi asa kateku abang adoi mo kijaloen asa keliling oleh bang jadi permusi nami asa ben lebih kentang papai Tema upasahat tami dia bang nami raja nani dapot marga ujung napasahat adat tuhami bona hasuhuton ima di pertuaun ni angkinamyon laos di buah kamu hami di bagasan tangyang muna laos di budai di sosoi hamudo hami asa daruli diaka pasu-pasu nadenggani sahat lehonon ni tuhatta dihami bona hasuhuton di pengor banami abaku marga ujung tuhami bona hasuhuton tungso tarbalos sami alai tangyang mars tangyangan mahita dapok dihamu di pasu-pasu di bata gajang nyumur hahi pason bisu doh abistaran mangihuk ma nang diaka pasamutan do pangomuan sosong ni mahami anggim tutong tangyakon asa dabo dia kanauli nadenggan tuaka ari na mangihuti sikat ni nauli nadenggan na pinasahami abaku hami pero dinalaw maniuk-niuk alay sotong di bereng rajay dinilay ni haroronami di siu-siu nami alai bereng mak di haroron yang game madapoton dia hangduli apala di bagasat tikyon atau neng Roma hami maniuk-niuk raja nani dapot hahanami bedamang mak godang naho patuni
Jadi tusong ni piabaku di adat nabui tarpatu bahami madopakon rejai di pertuan yang ginami di ulau tasedario lasma rohani badamu lasma rohani tondim naing donon nami siditi siupa golang-golang pangarawukna oti susadia di sopanami do di perjabaran no pasat kami gudang madihamuna pinasuna. Oke, mula tema. Jadi di HMB mula tema di paroromuna do soba-soba muna tuha mirajan dapat. Jadi tu hari nomor subuh pe tung malau sihat mahamu tu pinu parna. Jadi songani mah atas yang kami siar rajan dapat. Jadi permisi nampak kamu mah hasa-hasa karena. Iya, hujung kami mah na tua-tua di utanami STM aka pungu-punguan na arong di gereja HKBP Pacurnauli Pangula di Hurianami Parhobas ama ina naposo. Ya, Parhobas. Ya. Jadi mulia tema kebetulan ngai jauh kita sen STM asarap pita pasahaton si pasahatota alana ido biasana jadi dihita STM asa punguhita di son songani ma hata dihita amanami dope rohamu tu son rohamu asa torop pita Bulai di pajon nami, na tua-tua di hutan nami ngesor rajai. Songani manang Parhobas, sekaligus nama katulang, sekaligus mas sekaligus. Parhobas, unang bearong na tinggal. Sekaligus mak. Mala tema dia suto, molo sian do ni hutan doh Parhobas orang kape. Mala ya. STM, nungai zon STM, Pagula di Hurianami. Aka punguan na arong siya gereja nami HKBP Pacurnauli. Ni pasahat kamu na pangulan ni Hurianami. Songani matutu hobar di panggoraon ni Asuhuton. Aka pungu-punguan na diyan tonga-tongan ni Huriay. Ngai sopera suriate. Andongan mulai se adong neng madok si pasahaton ba tunjuk tangan ma sian utusan punguan-punguan. Punguan Borsak. Iya. Punguan Borsak. Jadi kuliah kami mah tiki. Turaja itu semua. Tersedia mah berjolo. Di Lalaroha. Allah. Iya, ayo lo tope dibuka pangulan ni Huria do. Pau cukup petonggo pangulan ni Huria perjol bahasa pangulan ni Huria. Oh, gabe jal horas perjol masa kamu. Jadi mau lihat tema di Tuhata marlas ni roha jala marulup-ulup kita di bagasan pertikianon di pasu-pasu di hita tiur niari ima di ulaun perpudi di partua ni sada ama sian tonga-tonga di huriai ima opu Ester Doli uduk tusima di hamu keluarga termobi di hala inang parjongjong nami inang di bagasan pertikianon songon sian parhala duni huriata laos ala nang somal taulahon ala nang ulaun nagukma di patupa di bagasan pertikianon hobar di partua ni hamang opu Ester Dolion. Jadi laos di bagasan pertikianon menang di sikopi hami akka hata pangapulion tuhala inang hobar di pertua ni opu Ester Doli asang giat inang upinay hutihut sa darion nunga macegurang ka hata nauli hata apul-apul merhitihon akatangiang na pinasahan niya ka na marholong ni roha jalatong do sangonido tong si hata honon nami siyan parhalado ni huriyay asang giat
tibu tarapul rohani hala inang molutuk pe ngasih koban nong tataruh tunganan parsatok kinani ba totong martangiak kamu tutuhani asanggiat didongani jala di pasu-pasu tuhani hamu dinalau pasik kopon molotung adong dopiakan orang sikop obar di pertua ni amang opuesteron di program ni huriata amang inang molo dia kasih songonon laung sadariod di patupa ulaun nago laung sadariod do di pasahat huriata songon pengganti kerans bunga tuh hamu keluarga dohot lawatanna dohonon nami madisi sotung terpaima behamu tuak karina neng ro maning di hari minggu ro sian tonga-tonga ni huriai songon patupahon pangapulion di bagasan sadarion namai nanghu pasahat tami songon pengganti katos kerans bunga dohot adak ka pangapulion sian tonga-tonga ni huriai dang ro behami hari minggu tangiang nama siak kami asangkiat di Butarapul di hamu keluarga di bertua ni Opuester Doli nang dia ka pahok pipe melutung meneng digape di sakapin nasida mula tuak kata no parserahani Allah hibas do nasida ro totong mama sumasu tuhani hibas nasida mulak muse tuak kata no parserahani songon ni masuara sian hami parhalado molo na pasahato nandong marasi kalian ak kamangate maning na langsung petaho pasahato mo muse tauduti tubunguan sani si maparjolo siak kamu ina maparjolo STM ta buah ido oh ido punguan do pada STM pergonggom lo Parjolo mulai ate tadok tomata perdengan basah di siala dilian dotu hitahe pason dot ari naulina denggan mulai pagi sampai tu sonari boy tiur ari sada basa-basa de tu hamuna salut na hula-hula nami song soni matu eda nami sianggia matu julan nero neda unang larut di dalam kesedihan asianggia tu tongboy dope di nama budu-budu peparan mon tujulan nerion neng peninggal ni itu anon pe asianggia tunglang sehat na eda tujulan neron pengiring-iring pahop pemunat song ni mahatasian hami borsa sirmonggur songoni anggaran rumah tangga nong pasat nami anong pe pasat nami ngasian hatatai eda mang songon dia penongan pertoding nong eda mama bain mulai tema sulukna jadi pinasa mamuse tu punguan nong asai sude sonar tu STM ada nama tu STM nama gabi masalah harus melihat yang dihita. Kebetulan saya do STM do tuan di hutan nak. Ngado surat tadi sih. Alai dipanggil doroha mau tung siat na tuan di hutan. Wah, do surat tahu nang gabe. Olo. Oh. Mau lihat mak, na biasa tahu laut di hutan. Molos yang STM do na tua ni huta ima pan utup pargonggom bagwarna. Jadi alang ngasirung nakin sa pangulian ni huriat na satu punguan siak kami parhubas mak madok mau lihat. Jadi mau lihat mak dia mau asuton. Dia kami pargelengom muna dorong sahuta muna di bekas sadarion. Tung songot dia amang pangulawan nami imana tolak gugu nami. Tung adong penasala mananga pajolohu parjolo hay mangino maaf. So kadang tua madok silam lam uruk-uruk silam lam tuba. Dana dang marungut-ungut nabagorang nama tua besude marlas niroha. Jadi songo kami songo perhubas madok ko tuhamu. Asa gabe dame jala sonang jala bersari rohamu. Tong doro korokani na sona tambah tua. Pilu-pilu main natu na jagar. Saya dapat muna makan uli. Tupudian nyorok kamu sesudah mahu sidabo na jagar ay namar julak na matahom muto tonga tonga di jabu hata pasu-pasu doho bantuan di ronga sahuta muna apeto waramuna buana muna mega pasu-pasu martonga di jabu mau lihat jal horas jadi STM nama jadi gabi majalah horas
di ulau tersadiron tung masalah seroha. Kebetulan mengidomak maju auto ketua. Moretuk kami pejonuain kebetulan las marohat tak tersonganima ketua. Jadi las rohata apada di tikion. Hubereng macai pengudo hita sian STM. Las roha mana langsung dia pianon. Nata patu paud siat dusni rohata di seluhukna. Jala sian hami sian STM. Tonggi maun tu gula. Acim maun tu sira. Bainon ni hamuna inanami do amanami. Tarlumowi ma di hamu inang. Takas nungarobe habis yan STM. Anggiak mandi pasu-pasu tuhat tahamuna. Unang dingot-dingot tok kamu be. Amata nata padu pidopion. Pasong kataihu begi nakingan. Bah. Molo nungari minggu inang. Betor marminggu ma ibahubas inang ma. Bohama ino. Anggo hamateanon. Sudedo hita alai marsi pudi marsi joloi. Jadi pos dorohanami di si. Anggiak ma di pasu-pasu tuhat tahamuna. Sudai keluarga. Naro apala di tikion. Ima parborha ni. Lai. Nata dupi-dupion. Molutung nalau muda penon nasida. Setuhat tamatok tong nama masu-masu. Jadi songo kata nina tua-tua ma dohonokku. Ador haduka tanggoi hot nilobu. Saruma tua mo amusara asuton patogu pahopu. Ima sahat niatanami tuamuna hula-hula nami. Muliate mabotima. Ido roha amang na tua pengurus nami ipasaha mati. Oh gabe dos roha. Suasana ini manang borsa nakani. Oh. Ido. Asa tapakit tiket ya sektor tuhamin nama kan? Tuhamin nama. Oh, ada pemerintah setempat nakani. Oh lo ala hasuhutot do ate. Idia. Oh dong baik. Jadi mulai ada mak tu pemerintah setempat dari rapat dohami memang sian pemerintahan rapat Bapak Sekdes. Alai di bagasan partikian nakalani ulaun Pak Sekdes Pak Kepala Desa dan boy nasida di pasar nasida tu hami BPD dokom mahadaten. Jadi obar dia ke pengalakayon sian pemerintahan desa dari nang lewat ngaro madaboton keluarga di bagasan partikian sonari holan suara nama sian hami manang di tangyang nami sian pemerintahan desa asang giat duk sipulan nong dia kaulaun opar di pertua ni ala opus terdulion di tonga-tonga ni keluarga anggiak ma di bagasan hai pason di buma terapul sude rohani keluarga dang pula gajang bedohonon sian pemerintahan desa sayang giat ma terapul rohamuna terlumu binang di hala inanami so ini ma suara sian pemerintahan desa mau lihat mak di pemerintahan desa. Jadi mau lihat mak di Paralaru, mau lihat mak do di STM, mau lihat mak do perpunguan borsa nakaning, mau lihat mak do perhubas ama ina, suasana ini mau lihat mak di pemerintahan desa, di sudi foto kami do dung mulai di alat tuhata amang natahologi ima opes terdoli takas do beri kami pangaradu tiang muna saluhukna do dia kata yang muna do dia kabangidoan do di nalau manukol-nukoli kami saluhukna meritihite hata pasu do anggaran dasar nabinatu pani punguani paima sohu pasatami campar muna kama kainang ido roa tamama hami ro ma maro-maro bahamu meritihite her sedauta nasiroha bau nang malani belgana nianu nang alani mekna nitu dalhon alayarong dohatani nama tua dang sudah inna pulung nang peso sakok belia dang sudah magi peholan pabainan naswada jari-jari 10 saya si majujung neng Roma hai marsoba paringgan nakadai nang maberisan walau baratul baris amang nama lo nami baik damang kodang nau partusi.
Perhobas. Bokamu mazo parjolo tu paralelo baru tu uluan. Mersyuru pak kita. Tu uluan. Baru loma melorong orang lubian nona te mercatura kita. Tu kesatuan di Borsak. Paralelo. Iya, paralelo pasar. Tu kesatuan di Borsak. Odo, nih lihat tu itu si Richard. Tu Perhobas ama ina naposo selu-selu na lakon. Tu Perhobas. Berlima. Tu STM. Mula tu STM na so malate. Dung maride ite pengurus na do mau si komisaris ido. Ido. Pasak masuk perjolo. STM. Onom komisaris patak kasubudi iro lo mau agak liling sotik iro tahu iro unga sabar dah hilang dah apalagi komisaris om mau nasong gakan om dapat tuh onom komisaris. Itu komisaris nama. Aha. Atau ngonunga. Oh lo komisaris nama. Nah baru ditakasapin nama lorong nahurang. Itu komisaris. Ya, dapetan. Olah ini laki kisah. Ya, komisaris sonom baru pemerintah setempat perwal runcangan. Ini maksudnya. Komisaris seda tu inang Opu Gabriel, komisaris 2 tu inang Sidewi, komisaris tolu tu yo show. Lihat. Komisaris Ova tu inang si Sarupadi. Nah, hauna tolu si komisaris. Nama tolu celia. Ya. Baru dawuk sudah kan pemerintah setempat masa tate adong nasosa kamanginang unang alani sotik onga molo kahasuru mutong do bearongan non ale awan non di yara ai unga ro marong bang unga alo jadi dos maroha nasani do nasanon sahuta rohita asata jalo asata do sititio te amang nama lo nami naung tio winai tu panuhatan baik dawang maha sahatan mana yasi mazoro amunang luba doh si tio. Jadi torisot mahita nasaribe bapak pangap puna mahita torjong mahita kamera mati kuna sa kaholo. Oke lah ya Asiania, oke Asiania. Jangan lupa like, subscribe, share, komen ya bos, bosku. Sampai di sini dulu perjumpaan kita ya bos. Iya, SOP.